الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قال في القرآن الكريم: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والصلاة والسلام على رسولنا الحبيب محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغوربن الله بلسنقنه الله sadada napitattamananyan ang mga pipi ang mga balas sabab sa diyang kuto akapagkababayay niyo mamamakinag kumangandaw ano mga ulamat sanu diyan ang mga urip no Allah natusan ang sadyang kuto akasisindaw utihayaw paratya si kumangararbiyo niyaloy wallahu ta'ala sa Quran: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mata-mata na tigo Allah kasustitu ang mga mu'minin na yagtadiran na igira amya aloy sungaran wallah na patambugan sa mga pusuhiran nagwigira niya aloy sa mga tanda wallah na di mamaguman sa mga paratiyairan. Diyanan isa malalim urkanu Allah apkagdan niyo kung mga ginawa niyo apagkababayan niyo sa mga wasiat sa mga ulama makasasaling ganat ako Quran o sa sabda ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman tunayang gugudan tanong sangkay ababarakatun masa tanong na sumipantag ko kargun no katambang sa diyang kaya dunia. Hai manusia na di ka katambang sa diyang kaya dunia sabab sa diyang kaya dunia na dunia ini ditatap dunia ini matagtanurun sumasagad. Maurif no Allah yali wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran sa suratul Kahf sa ayat 46 fitru Allah واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Mananya napituru Allah abging kasiran sa ibarat buging kakiran na ibarat suaya mananya na kawyag sa diyan kaya dunia
yang kaya kau yang sa dunia na datarati wallahu ta'ala uig. Api akat turunan niya makapupuan sa langit. Na misabapun na niya kasusaob. So mga mangmatu si kulupa. Faasbaha hashiman tadruhu riyah. Na mimbali agapok. Ay ni kayong tungag yung kutuandu. Mana niyan na diyang kaya dunia. Na di tatap. Ajang kaya dunia. So kalang-ulang taguyin na pala-palayan di tatap. So kadatu na matag sumasagad ko manusia. Mataganan sambay adiyang ka nakadatu. Na sambay pansutamok. Na sambay pansuayamanan yan. Na kalanguan tama ng mga parahisan ko dunia. Taman ko mga watatano na sambay pananan. Itatadin raktanunan wallahu subhanahu wa ta'ala. Qarinaun namay kung ganatan tanu sa dunya. Nadyagan ani prarakistanu kulangun-langun o mga patamu-tamukan tanu. Ayabu amini praksa manusia. Sa kakupati dalimian ko kumurian. Nasupitaman tamanan amay ito'y arga ko mga binis. Allahu Akbar. Miya tawan-tawan sa manusia ko kuburian adid na piliyanon. Nakiaganatan yan so langu-languan o kabubayan yan ko dunia. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Mata nasu Allahu ta'ala nasukalanguan taman nagawasiyan. المال والبنون زينة الحياة الدنيا mata-mata na sutamu swati Allah ta'ala sutamu kagusto mga wata na matagana na parahisan si dunia parahisan at kaganatambu parahisan ay itatadin raktan wallah والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا nasutatap ang mga pipya na sisikot Tuhan ka abalas ang makapupuno. Malam yan nasutitu-titu din ang mga kamapian dayon sa pakataman na matatangan o Allah agyutu ipupagapasantan may balasyar ko tanong. Ginan yamanan yan na katuru Allah ta'ala ay nisubuyan ko Rasul pakisabutan na katanong adiyang kaya dunia na di itatap na di tanong si matambang. Miyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam apa makutinyu sulima susun kudapan sulima susun. Paganero na tigian apa makutinyu so kamudanyu kudanyo pangkalokos. Ikadua na pamakutinyo so tamukyo kudanyo pangkapobre. Ikatlo na pamakutinyo so kapaparunyo kudanyo pangkasanaat. Ikapat na pamakutinyo so kapipiaginonyo sa danyo pangkasakit. Ikalima na pamakutinyo so kawyag-yagyo sa danyo pangkapatay. Diyang kanunali masusun mga ulit ng Allah na pagrimatan tanwanan asa din sa tao ang pagrimatianan na di sumala malad na tanto ang mapasadian amalyan sang kaya dunia. Allahu Akbar. Diyanan naungang nanalo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kapakadakdak la mapasadtanu amal makiasang kaya dunia. Maurib nu Allah Nialu Allah Ta'ala sa Quran sangkutu akapupuragi sinyan kung manusia
tadinya nakasambang sangkaya dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ورجسي والله تعالى كما منسيا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو داku kau yang sediang kaya dunia inun sana matagai katampangan aku kabimbanan. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ويرتق والله نسبن سبنار أسوالنا موري نجيوتو الترالبي فيكم أتاو أمام الله فرتيا. أفلا تعقلون إنو قانون من الكرام. نيالو إننا سورة الأنعام آية كتلوك الوغدو. إنالو إننا في سورة النساء ayat ke-77. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Turun kaya Muhammad aso guna adin kaya dunia namanya kaitu itu wal akhiratu khairul liman ittaqa. Nasukman swalungan mauri ititaman taman na matya si ko mga tao at naparatianin wala tudlamuna fatila nadadun ako salimbut terkano may tubo mana si ko mga maliw. Umiyalif nu Allah ta'ala sa suratul Anfal ayat ke-68 ituru Allah تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Pekebubeni wasig wallah supaya sang kaya dunia. Ugida tigin na Allah na ya pekebubenian na supaya si salungan amori. Allahu Akbar. Nyaluin yang penaurit Allah Suratul Taubah ayat ika magatu sebut lupu agyang kutu bersama orang isian berketanu ang kutu akap ketembang tanusang kaya dunia. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Bahkan watigu Allah Ta'ala niya tembang si kukawiyag-yag sa dunia nan mini niya taral biniwanan adis walungan amori da kukawiyag-yag sang kaya dunia. So mga parehasanon kukipapantag niyan sa alungan na mauri inuntanan niya kaito ito. Niyaluin niyan panmaurip ng Allah si sa suratul Ra'd ayat ay ka-20 agunam. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Suwatiyin man ay Allah na pagpakalbo danyan, pagpakalbo niyan suriski, si kutawag yan, nagu pagpakasimpit niyan. Manas kanyan ipagpakalwag sa rizki, nas kanyan pinagpakasimpiton. Ugay na tigo Allah, na niya suwat sirandun kukawiyag-yag si sa dunia, na ugay na tigyan na da kukawiyag-yag po dunia, ko kito pantag niyan si kualungan na mauri, inunsa na niya kahit ito. Niyaluin niyang panmangurip na Allah, si sa suratu Al-Ankabut ayat ke-64
وما هذه الحياة الدنيا إلا له وله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وأن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. Dako kau yag sangka ya dunia inun sana matagay parehasan nagukatambangan mata-mata na tigo Allah aso ingadalungan na mauri nagyutu itatapa kau yag yutu su kau yag maurip no Allah adina punan yan nadaban yan kapusan yang kaya dunia na kau yag adina punan yan adina kapusan yan ugay nasukaw yaw-yaw si salungan na mauri na adna punan yan nada kapusan yan ginan niyali wallahu ta'ala sa suratul qasas pala palayad na iyamanan yan na mga urang ito wallahu ta'ala kung manusia ando manay kapkatambang yan sa diyan kaya dunia amya kayo ito ay aparesan. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. سورة القصص آية 60. يا لي والله asong anin ay nibgir kanu Allah. Emanan yan natamok sa kadatu, sa bugr, sa ilmu. Famata'ul hayatin dunia wa zinataha. Emanan yan na mataganan mga emanan yan na parehasan si kukawyag-yag ku dunia. Kadilan yan nanan. وما عند الله خير وأبقى ويدنا ستيتو دين أتاتاب قصص نور نسي سألونا موري سيكو الله سبحانه وتعالى سألونا موري أفلا تعقلون نائن قنولي كل ذكرانا سيكو الله وغيد نسو الله تعالى نقنبه متطرطو نبس دنيا نبتنو يامنان نتدكو دين سدد نبتنرون أكو مصباح وغيد نا نيالوين يان السدنيا نقوان يرون سو قيلغان يرون يامنان يان نسو تموك نقوى قون سقيلغان قون أمي بني حجيكا kandi makan dia kat kaun, uri na makasisad ka kaun. Inan, uri na makang gusto kaun si kulalang ku Allah. Naso kadatu, nakuha kaun, naso kapunggunaan sa guna mafia umadaklataw. Naso mambuso, sulang ng mga paresan ko dunia na yakuan kaun, naso makasang kapan ka, sa kapakaslang ka sa maliwanag, ku kapung hadapan ka ku Allah. Yali wallahu ta'ala sa suratul qasas ayat ke-7 fitru wallah wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أمرني نا بنغن قاتب والله تعالى سغان أي نبغير قوى الله تعالى tuntut naka sulaun nibgir ko Allah si kwalwan ka amori emanan yan naswil mo ka ay nibgir ko Allah
nabaluyang kalantai sa kapakaslangkas sa maliwanag sa alungan mo. So inibigay niya ang rakakadato, inibigay niya ang rakatamok, inibigay niya ang rakamanang, na palayang kadnuto sara sa kapakaslangkas sa maliwanag sa alungan mo. ولا تنس نصيبك من الدنيا nading kapkalipati sukifan tagkasang kaya dunia. Gitu iya mananyan na jadil sa knabar kutami sa parwallah. So kapangusbay tanusang kaya dunia ugaid na ditanukuan sa haram nagu ditanukuan sa nisa parwallah sabu sa kailangan tanusiku dunia makasangkapan tanu sa kapangadapat tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan ng mawri. Wa ahsin kama ahsana Allah ilayk, napipiyak sa datar sakya pipiyak ka Allah. Wala tabghil fasada fil ard, na dingka pumuntar masuk ka paminasakul ya Allah. Mata na sa Allah na dinin kabubayan sa mga tao at makabinasa. Ginan, mga urip ng Allah, ikipupantagun-tanusang kaya dunia. So Rasul sallallahu alaihi wasallam apiakat sayaw Allah, na diyang kutuan niya aluinian, amata-mata na tigin manayasakam na inidulundrak ng Allah. Inidulundrak ng Tuhan akang baluyan yan drakam, ajang kaya balin sa damakka, nang baluin niya na lang undin mga bulawan. Pituruak na tiyan, Tuhan akang, na tumunak na kura ko sa salungan, na makakanakop man ko'y sagohi. Igiratigin man ay agohi, amyawra ko, na diapur ka di makaprundarundan, na diapur ka di makapamangni. Na igirap man at tigin agohi, amyaw suga koron, nyakakanakoron, na kebentuga kang seka lagudia kang seka di mapudi-pudi. Yan ang itindugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agad ng kanana mga palaw sa Makkah nang bulwin ng Allah subhanahu wa ta'ala abulawan na dunia nutuyugan kakagyaw mamatambang sang kaya dunia. Mga urip ng Allah, yang kayamanan yan na kauyag-yag sang kaya dunia na bitada na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ungan. Persakiali yung Rasul sallallahu alaihi wasallam kukipapantag-tanu sang kaya dunia. Niyalo Rasul sallallahu alaihi wasallam siku hadith yan. Law anna li ibni Adam wadiyan min dahab ahabba an yakuna lahu wadiyan لن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Mata-mata na si Rasulullah o pamakusumbuatan o Adam na adun na arkyan abalin tada bulawan na kabubayan yang pen amadua abalin tada bulawan emanan yang na didin kupno atigyan sungariyo buatan o Adam inun tabu amay kaayani penuh-penuhun na buta mana ini na sumanusia na didin kupno sun nangayan sang kaya dunia Ayah buka kepenuhian namai ko matalantang din ko kuburian mipno ko ngari yang sebutu na makagana-kadan ko langun o kebubayan yang sang kaya dunia. Allahu Akbar. Wa na'bi ya'la shaddatin radiyallahu anhu ani Rasul sallallahu alaihi wasallam qal al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut والعادث من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. آتي رسول صلى الله عليه وسلم ملن تصف نكرا نسوتا وجنجنيا نجنوانيان ننقلبك تغلبك أفراسي كوايا منانيان نا أريان قفتاي mana anyani Musa amalia na mapia amaklutuyan ko أريان قفتاي. Dayak manatigi na malmakita paninikira na manusia. Nasufia unutan yan subaya ginawa niyan. Sisa diyang kaya dunia. Nakandingan-dingan ko Allah. Sisa lungan na maul. Ganan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam aswat sigin manay sunaraka jahannam na ilalalang sayron sa mga abaya ginawa ugay na sukman sa surga na ilalalang saynian na su mga ragun mana amay kasutaw na sumsi ko surga na yakaw kita niyan na su mga ragun na may kasutaw na sumsi ko naraka na yakaw kita niyan na sulang ugay ginawa niyan na pangundi niyan din. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه. يا رسول صلى الله عليه وسلم ayat tunduk si kung yatay natlususun paganayron sa pamilya niyan uli na tunganay niyan ikadwa sa tamukyan na ikatlo sa amalyan nang balingang kutadwon na kalambat wisaon ay ang baling na sa tunganay niyan na gusto tamukyan na kalamba sa amalyan may pagupadayan ko kuburian sa tamang sa kabangkit na dunia. Allahu Akbar. لأليف رسول صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة أفتر رسول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا لجينا نقلب سو مؤمن نقصر بأننا مع كفار مانا هدينك يا دنيا نا دنيا إني أبي في سنون مؤمن أجلوانيا o kontrol niyan na ginawa niyan sa badi mapanggulaw la kung mga rarata na sukman sukafir nabubuto na niya na ginawa niyan sangkot wala mo na kabayan si kudunya diyan وعن أبي العباس الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس أدنني قد تلف ما سقط ومق رسول صلى الله عليه وسلم نيني سينيا هنا يا رسول الله نا نقولنا وقنق سيكو عمل أرينا قلبك amay kang galbak na kung nagkabubayan ako Allah, nagkabubayan ako mga manusia. Ay nisimbang Rasul na tigyan, panginsukur ka sang kaya dunia, manan niya nakuwain ka sa babaya ginawang kasikulunya, kakabubayan ka Allah. Nagpanginsukurin ka sa madadalam, panginsukurin ka sa manan niyan, na nganinunganin na sisi ko mga manusia, kakabubayan ka mga manusia. Ginan mga urip no Allah. Manan yan, nadyang kaya dunia, na panginsukuran tanway, sa kuang tanron sa itataralo mga kapagkibubayitan sang kaya dunia. Kayuti kagkaswat rakatano, Allah subhanahu wa ta'ala, na gusto nganinunganin, sisi ko mga manusia, mga parahisan, na di tanunan ni kasigi, at sa mga manusia na kabubayan sa nila. Niyaloy Rasul sallallahu alayhi wa sallam si Ibn Umar, Abdullah bin Umar, apitron Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka'annaka gharibun, aw aadiru sabilin. So, Abdullah bin Umar, na isa na nagkabubayan Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nagyang kusadik ng Rasulullah, agyang kaya waganyan na pitir yan unay karitang ko. Kung fi dunya saan nakagharibon, wabaluyang kaginawang kasang kaya dunya, adatar ko no mananangga. Mananangga, nadyang kutu aditaw sang kutadarta. Datar ko na sige no mananangga, o di na datar ko no sumasagad. Allahu Akbar. Inipun roden naso Abdullah bin Umar, na edna siwayan
nam yang syukur din sang kaya dunia apa mudahan kami yang pun niat teru agiang kaya mananya na Ibn Umar idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Andadna tigu Abdullah bin Umar kagubinir ka na pamakot ka dun sa ding ka dun punewa kapitay kapan. Nandad na sige ni karawtar ka kapita-pita na pamakot ka dun magamal sa ding ka punewa iba ka kagubini. Nagupanagunta maning ka amala mapasad ka o kapipya ginawang kasadang kapan kasakit. Nagupanagunta maning ka amala mapasad ka o kawiyag-wiyag kasadang kapan italumbaw kapatay. Ginan mangurip no Allah. Yamanan yan, ladiyang kay atipo pantagun sang kaya dunia. Naditano si masambang kasab na radyi na dunia ini apakabiray na margul si masambang sa mga tao. Ada mga paratiyairan si kukulola sa alungan na maurip. Mangurip no Allah. Pada pemakatambang sang kaya dunia naso kapupakatambang utamok na ikadua pakatambang sang kaya dunia naso kapupakatambang ukadatu na ikatulwa pakatambang sang kaya dunia naso kapupakatambang mga layo ang mga ginawa na ikapat pakatambang sa dunia naso kapupakatambang o pamilya o tao diyang kanan ayamanan yan na mga pakatumbang sang kaya dunia na kapakayanan mabaluyanan mafia may kasutaw na maswaya nakapagusaran yan nun. So tamok sa isa diyang kaya dunia na inupupuni mo o urip no Allah agyang kuta pagusar niyan ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa inibgaya kapasadan no Allah asalin sa tao sarnian so tamo ami panamukyan sang kaya dunia naragsuginuan yan na aya inbedu Allah nasulun sa surga yan yali wallah fi surat at-tawbah inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah mata-mata nasu Allah na kiyamatan yan kung mga mu'minin sa mga ginawairan na gusto mga tamukiran sayad na iniargayanon na sulun sa surga. Yuto sa mga mu'minin na pinggastuiran sa mga ginawairan riyasairan sa mga ginawairan si ku agamaw Allah riyasairan ku da'wa riyasairan si ku kapaganat si ku ilmu agamaw Allah riyasairan si ku kaprang sa lalang ku Allah niya kapagunutan sa mga ginawairan agusukiyang gustoiran ko mga tamukiran nagyuto apitiru Allah ay ni pamasan yan nun o ginawairan na gusot tamukiran susurga Allah subhanahu wa ta'ala ginan yamanan yan na sutaw na dinian subuya ginawa niyan sa anukun o tamukyan saka kapugusaran niya nun si kulalan ko Allah agina ni kaya pakaarap o tamo o kinipantag niyan ko ginawa nagun kaya pakaarap ko ginawa o kinipantag niyan si ko tamo mahurip no Allah si ko masaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na adna sakatu amama ayang aran yan na susa'laba na si ko masaw Rasul na umanuman sumong ko Rasulullah adinya nun ditero na ya Rasulullah na pamangyang kaku Allah amakatamu kaku dinigilan Rasul sallallahu alaihi wasallam na fitru yan na ya Sa'laba sumaytwa tamu arak susimba ko Allah nagina ni mafia natigina ya Rasulullah na pangyang kaku Allah upama ko makatamu kaku na support na kung suwabag yung kutu ada mati na niya katamok sa kanyan. Sa miyukit sa piyamang ni Rasul si ku Allah Ta'ala. Kaadun maylay so titu ayaman niyan na promise uli nakapasada ni Nibgeo Ta'ala.
Kadid maran sa tamukian sa taman sa dagmamin sa Madinah sa tamukian. Minggu lalang pemangayam yan at yakadaklu Allah. Miyaw masuka pendiakan. Na piyaki sungwan Rasul sallallahu alaihi wasallam piyaki pelubayan sa Sa'laba. Nadinian dun kailaywan da matatagu. Asiko pagana kaya pakatamukian. Namiada sulima waktu niyan si sa masjid. Makauma subu na di makauma luhur. Na makauma maghrib na di makauma Aisha. Namiyakala dun sa tamukian. Na makauma isni na di makauma salasa. Na makauma kuwi'i na di makauma kuisagul. Namiyakala dun sa tamukian. Na taman sa diya matubuwa kapakauma niya. Nakagiyamakala dun sa tamukian. Namiyabaloy dun adidun kedingilan Rasul o sa mga sahaba. Na inisu Rasul o andamiyataw sa Sa'laba. Natigira na sa Sa'laba. Namiyakasibay sa ingdiyan sa dikumin sa Madinah so o mga ayam yan. Yakisungan Rasul sallallahu alaihi wasallam at iyan akuha nilong sa zakat o tamukian. Na dadun katrangi sa Sa'laba. Dadun ay nindiyakat yan kumasaw Rasulullah. O gayit, napagyadan at sundit sa kanyan. Namiyagdan niya, namiyasugat sa dun ng mga tiyuba. Nasumiyong ko Rasul na tigyan ay manto na pindiyakat ako ya Rasulullah. Ay nasimbagun Rasul na tigyan adiyakon katarima sudiyakat ka. Sabab sadyang kutu apagana kaya sungwir ka na tiyaplis ka sudiyakat. Nasukyapat tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya ganatinin ko dunia. Namin isang biso Abu Bakr. Nasumiyong unso Sa'laba. Natigyan na pendiyakat ako ya Khalifat Rasulillah. Nasu Abu Bakr natigyan na sudahong katarima Rasul. Nadiyakong katarima. Nasumiyong mansi ko Umar ko kaya wafat Abu Bakr. Amya kasambira to sa Umar. Nadudun tarima o Umar. Sa taman samya sugat na murala. Nadudun niya alam kasi ko tamukyan sa piyakian tiyuru Allah. Nami puta patay kanyan na makatatalikod ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala na kiyawiswisan sa kanyan. Yan ni mga tuma. Siko yamanan yan nakatumbang siko tamok sa diyang kaya dunia. Mahurip no Allah. Hirap-hiray mga tawa mga alay tamok at tamaniman tunad at siram dun makapnay haji. Hirap-hiray mga tawa ang mga alay tamok at tamaniman to nagdasiran dun ng bidyakat. Pira-pira mga tao mga alay tamok. Adyang kuto at tamok ilang na dun na inusariran ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Na di mga tawanan na pagagtiyorum po Allah ta'ala adyang kanan. Ang mga tamok ilan at sumbayang kilan Allah subhanahu wa ta'ala. Diyanan, yuk manang kananakadatu. At katambangon sa manusia, ayamanan yan na asal kaskanyan na madatu, na apiya budin na niya kang gulawlas sa marata. Sa manayman tumahurip no Allah, na jay sumasa, asal madatu sa tao na apiya niya patay niyang sulatarian na Muslim. Asal madatu sa tao na apiya on miniragat sa mga tunganay niyan. Diyang kaya masa, na masay niya fitna kukang datu mga urip no Allah. Ipos ka pardo ng mga ulama tanong, so mga rarata ulaula, kukandatu. Adi ka pakay kukandatu bang kapamasa, so kadatu. Di ka pakay kukadatu, iba ka panundan sa kadatu ka. Ugayid, na initong Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dinan na riswa, dinan na kapanundanan, na piyakarataanan, wagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Na dilin-dili ngayon o sabad, na yadun at yanguntar mo sabad na saramalatu, na apian yan, apian kaya sabapan sa kaya pagbungyang punaraka. Dinan, so kadatu na sulbay, na madakul ayamanan yan, na miyadatu, adin yan din kabayaan, o di taman sa kapatay niyan na kanyan din datu. Allahu Akbar. Diyan kaya kadatu mga urip mo Allah na mamisanan ko dunia. Ugid na makaitanan si salungan na mori. Amay kung makaw masuk ka pangimbestigar wallah. Umiyasiyap masuk pagkataong kantawa kadi. So masaw Umar bin Khattab radiyallahu anhu.
Namya kay salungan na din yan di beli-belibetan sa mga taon yan. Kakayaskan yan na piyakasimbiyan sa daundo gusto kagagawin. Gagawin yan na sa daundo. Naya ka daundo yan na sa gagawin sa dud na turog yan. Nagyang kutuwa miyawaman yan as sati manawalay. Pungguraw ko dun sa mga taon na punggiraw sa winairan na amagaan din maluto mga ikaritang ko. Nakagidadaan na apanewan na Umar. Nagyang kutuwa tiutukyan sa paitaon yan na inisir niya na bayuto. Napitro yan at tiginan to na at kunagak na pungguraw sa mga ta. Nadib na panewan niran sa iptinda kay ni. Napitro yan na tinadaman na iptinda akan. At yan ka iptinda akong naiki. Igayat sigin ang sarap katambang sirano na at na may inamiran. Sabab patigin manay sa sukarum ako na miyasahid ko kiyatido mga Muslim o sa mga kufar. Nasa manuto na miyatibay sa kanyan na dado na pagpagapron na sa Umar ibn al-Khattab na sumiyong dugaan si ko budigan yan at tataguan ko mga pamagayan, mga riski, mga supply. Nagpiaguton yan din sa mga papanad at mga arina. Nagus sa mga kauyagan na punggiraw din sa sundaro niya na yaanirang mu'minina sakni magawidon. Na tiginak na di ko pa kay kasakni datu na sakni makasasala sa dako kasya pa sa giyang kananay sa kapamilya. Nakaginiuman yang kiran na pituro yan na piyakiwit terkanwai Umar ibn al-Khattab kapapantagan na datu. Na di niyang biskatawan nagyutos sa datu. Nas kaniyang panimyan ininda noon, na danyan din ganati ang kutoy sa kalay, nas kaniyang panimya may pasang kutab bala-bala sa walay rin. Maurip na Allah, yuto sudatu amasyap na datu, agagawi daun na ikaririntang yan, ikada, di mapagbidan sa kapipya ginawa, sa bagsadyong kuto, awida kalian ko pagtaw. Api ada katarutu bisa turun na asar kaputurugun pia so pagtaw niyan. Api as kanyan na mananya nagpakalpas kuman na asar ama pia so kauyagan pagtaw niyan. Dito sudah tuwa rias sa inya na ginawa niyan si kung kama pia